Bukas tuwing asardang lalami ispul oy ti angin. Bukas tuwing oras mas na ayan tuwirik na malaglagip ka uray no adayo ka sapay kuma nasa lunat ka tita. Bumaulak ti agsapang napudno nga ayan-ayan lakwan iti ragsak andamang problema dagos sa marisulba di ayat anapudno ket man nakaawa. Give and take lang ti pasapulan. Give and take lang ti kasapulan. Anya kaditi basul ko akastoy manti in palakamo anya kaditi ayan tinagkurangan apay pinanawan na di ka di makaanay dagi di lailo dagi di dungo ken panaripato apay biag ko ana itured mo aginuliban napudno na ngayat ko
napnuan maris nga ayan ayat ka sawen man nuan niya ti aramide tapno ayat mo di mapasubli di ka di makaanay dagi di lailo dagi di dungo ken panaripato apay diag ko anay tured mo aginuliban naput nunay nga ayat ko di ka di makaanay dagi di lailo dagi di tungo ken panaripato apay diag ko anay tured mo aginuliban naput nunay nga ayat ko di ka di makaanay dagi di lailo dagi di dungo ken panaripato apay diag ko anay tured mo aginuliban naput nunay nga ayat ko Hinanta at ti angin ket puyutan na taatidog ken diretso buok mo ngem sa gawi siume itimaot tapno palukningin na tapuso isem mo simirayakas bangbanglo angot ti kamya umaya mo nagtaot di ta na impis abibig mo sumalibog kag kaungan to'y dumo may tayo tuirik na itiyuyeng nasudi nga arapan jakon magawidan nga ibalikas daniro ni ayat nengyat imnas kita nasamit unay nga isem mo mangted nas gedanam nga matuy puso kita napunay amata ayat anasudi tinda iladawan nasamit nga ayog ti sa gawisis di man nakabalin unay nga angin nangitayin iti samiwen naturay anang tagikwa daytoy nakem
nasuli nga arapan, dakong magawidan ngay balikas, dahil ni ayat ngay inas. Kas man may tayo tuirik na, itiyuyen nasuli nga arapan, jakong magawidan ngay balikas, dahil ni ayat ngay imnas, dahil ni ayat ngay imnas, dahil ni ayat ngay imnas. Pinutar ko daytoy akanta, naisagot ko ken ka ita, tinapaya daytoy adakulam, tinagibi tinaumbia musika, inaladag man itinasgen, narayray anam naman, sinibugag daytoy iti ayan, dungo adiag patinggan, ngarot bay ang makantaan kaita, tadaytoy ti sagot ko ken ka, nanumuwa sunata napno tinamnama, narayray ken nabunga asir mata. Dayta puso idinasamit asamiwen, agagibing ti saningin, aring daytoy kutiben, bay ang aglipias ta puso itinaumbi adayen, amang rurus di sumangbay, apagapaman asalemsen, wano pa'y awan sagot ko ken ka, amang sulit panang baybay agken ka, palubusan nagket bayan akantaan ka, kaisut isagot ko ken ka, ngarud bay ang makantaan kaita, tadaytoy ti sagot ko ken ka, nanumua sunata napno tinamnama, narayray ken nabunga asir mata, palubusan naket bayam akantaan ka, kaisut isagot ko ken ka, kaisut isagot
ko kenka da isu tisagot ko kenka at talaga tiga puna panagrigat ken panagsagaba ikinarigat ken kinanamay iti balaygi ken panakapaay gabukadit kinarigat ti panagbiag panagin na dayo panakigasanggasat ikinarukuk ken panagkalipat gaput deret narugso alasan adu ketado dagiti marakrat a pamilya piman dagsanggasat gaput narasi nga ayanayat ket panakapaay iinda masagrat madami nagiting nagasa a pamilya inda nagragsak gabut kinasuri ni ayanayat ket balaygi nagunod da asupapak gapukadi kinarigat ti panagbiag panagin na dayo panakigasanggasat ti kinarukuk ken panagkalipat gaput deret narugso alasan adu ketado dagiti marakrat a pamilya piman dagsanggasat gaput narasi nga ayanayat ket panakapaay ti inda masagrat ngem addamet dagiti nagasat a pamilya katinda nagragsak gaput kinasudi ni ayanayat ket balaygi nagunod da asupapat gaput kinasudi ni ayanayat ket balaygi nagunod da asupapak. Minsan nga aldaw inakinupen di Facebook ko Jakman ninamnama ang makita tanagan mo
Limtua titirik na tinaipen-pen nga ayat. Kaslanay gagara in friend ka ket inaccept nak. Isuday tang tinangrugyan jak may ladawan aragsak. Kasla ti mapesat ti iniliwin ta panagchat-chat. Jaklain pagarup tay tarik nam in kayat kas. Ngay di pay lain ket siyak tay in ka inay ayat. Kapot Facebook akon kunada ket nagsarap ti dalanta. Nang hindi na bayag na idulin arik nata. Rumbeng ka di apatuluyen uray ken kada gikuten. Jak maisuro to irik na ubiyag to ibiyag. Agmal malema trabaho jak marik na ti bannog ko. Tay ti panagina na dito'y Facebook ka makatsak. Humanay aliw-liwa ti may latawang aragsak. Hagyaman ak Facebook ti inpateg ko na sa pulak. Nupay tawan tinaglabas dito'y lagip ko di napunas. Hasikalaeng aya akinup ko ti ko pa. Facebook tiga puna itangket na sarakan ka. Napalaos ti ragsak ko agrag-grag uday to'y puso. Gabot Facebook akon punada ket nagsarap ti dalanta. Nang hindi na bayag na idulin arik nata. Rumbeng ka di apatuluyan uray ken kada gikuten. Jak maisuro to irik na ubiyag to ibiyag. Gabot Facebook akon punada ket nagsarap ti dalanta. Nang hindi na bayag na idulin arik nata. Rumbeng ka di apatuluyan uray ken kada gikuten. Jak maisuro to irik na ubiyag to ibiyag. Rumbeng ka di apatuluyan uray ken kada gikuten. Jak maisuro to irik na ubiyag to ibiyag. Manipod pa'y nagkita ta. Nagduyusen daytoy rik na. Nagkrusing kasanga mangruging nga agrang paya. Indaton ko daytoy ayat. Adu arigat tinagpasarak. Nabayag anagururayak. Nasami awen tinasagrak. O anya ket di na nagragsak. Biyag ko
adu biag ko karin-karin nagbuligan ta adin namili ket intapay insa pata dalan ta dinto at sina natulag nga rin, ti panagkalay sa ta. Ti napilepet ta, ket inkurita. Dagiti gagayem ta, ket inimbitaran tayo da. Tap na saksyan da, panaglamtip, dagiti puso ta. O anya ket di na nagragsak, biag ko tinta pinagsarak, natubay niya yan ayat, nagbunga di arapaan. Ado biag ko karin-karin, nagbuligan ta adin na intapain sa pata dalan ka dinto at sina o anya ket dinan nagragsak biag ko tinta pinagsarak natubay ni ayan nagbunga di arapaan. Ado biag ko karin-karin, nagbuligan ta adin namili, ket intapain sa pata dalan ta. May sa akon amang dani malem mangdakula pagapapo sumitnge mangdagdag panakitem dagiti bulong humagep itidapan tikukwak alupong may sa akon amang kantay di rabii bugtaken singgit karyar dagiti paniki mangkarkarit asul akinamay sa agsubli abut gimong akabuk-bukudak solitaryo akalpasan pungtut ti katawan amakupin awen nang lipate na kanta damagek lainge dagiti diag maawatan iti mansat angin hinagkana akarutan solitaryo solitaryo alapsay agawid ang lubong mangibatid senay ridep asa
sabong agiya manak langit itingisit nga isem na ikandado puso itisiga at kakapya solitaryo damagit nagang baro apan nagaya amang antalain kukak metisuna katugaw ko dakitijak ang wadu-wadu iti konkreto kapya bukod ko ang isa solitaryo akal pasa pungtut ti katawa amakupin awen nang lipate na kanta damagit lainge dagiti jak maawatan iti mansat angin hinagkan na akaruutan solitaryo solitaryo alapsan agawid ang loob mangibatit sen nga ay ridet asabo agiyaman at langit itingisit nga isem na ikandado puso itisiga kakapya solitaryo kat nabukelan ranyag bulan ti nakaimatam dardarep depta hidiyubiyag ko napinta sa masakbayan ngemdak sanggasat hatang ti panawen riknat na ipaida panawen biag ko di mangipaga no agsabat pay dagiti dalanta nang namaekto di tanay biyang mo taguram kanya ket mapukaw danto yisem mo dagita bibig kablaw tut isawang mo sinurot ko daydi desdes tapno sa pulay tigasan ko namay tibiyag idi ti panggap ko ngem managrabak unay ni Cupido kinjas di panat sa balin a puso
tasyake mawatan to sakay kumagat ko tasyake mawatan to sa lutsud ito'y nakem kenrik na sa enti umuko kaun ka keltayan na tragsak asumangbay itaglite mentilubong nagtalin na et kalataan na ulimek nagtipunan sa emken liday sa ning-i nagbalinen asangi naliday dagiti narikmata naglabas segseg ka at di sa sampet mo o imnas agur-uraya ti mensahe dagiti dari kumat diti atapku wenno adda dito'y panunot ko adda ka din sa bali di tapuson linipat na kong biyag ko narikmata naglabas segseg ka at di sa sampet mo o imnas agur-uraya ti mensahe dagiti dari kumat kay kayat ko di masaktan
Basta mamuhak di kinapudno. Ngem tay aguli ni kalagtan. Gaputa di nakayat ang masaktan. Biyag ko, ibagam ti kinapudno. Tapno amok, ti armidek. Ano sa nunaligay dagiti darikma Hanyakit din na nagsaen tin ka inmula dito'y naken gaput arapaam inka intanen linipat mo dagi di akar karim napatkan iti adayo adiso tapno matungpal tiarapap mo kunam idi para iti pamilya ngemitan sa bali di kadenam ammo nukasan no rigat timaya dayo ngemin mulang kuma dita panunot mo nakakaasi piman ngagur uray ken ka mangipatpaten mangnamnama nupay kasano rigat ken sakripisyo japulos pinanunos apasaktan ka ayatiin mo lak dito'y panunot ko dagidi akari ket intalimeng ko ammo nukasan no rigat timaya dayo ngemin mulam kuma dita panunot mo nakakaasi piman ngagur uray ken ka mangipatpaten mangnamnama
pateng manamnama. Anghel la murmuray kot bigbigat, apiras muldut mo ringan na. Riknak ken riknam nagtugmo ken ayat, sa puyot iliw nga agpatpad na. Saan na di kanton nga ayaten, tikas di nga ayat o biag ko patyen. Kukwata amin narabi iken kanito, nga namin tangarot tidiro ni karayo. Anghel ko anak naglimikod langit, sinipaw ka sugat mo pinaglunit. Di mon kalikaguman din at init, dito'y saklot ko agumatak samit. Anghel kasigud na ken-kenrik na, hiti sa lagbulan matmatmatan ka. Kaules ko't kadam ken kaawan mo, kakep-kep lagip iliw ko't iliw mo. Saan na di kanton nga ayaten, tikas to'y nga ayat o biag ko patyen. Kamakamen nanges ko day taanges mo, magsat manititane minta agsilpo. Anghel ko anak naglimikod langit, sinipaw ka sugat mo pinaglunit. Di mon kalikaguman din at init, dito'y saklot ko agumatat samit. Saan na di kanton nga ayaten, tikas to'y nga ayat o biag ko patyen. Kukwata amin narabi iken kanito, na namin tangarot tidiro ni karayo. Anghel ko anak naglimikod langit, sinipaw ka sugat mo pinaglunit. Di mon kalikaguman din at init, dito'y saklot ko agumatat samit. Saan na di kanton nga ayaten, tikas to'y nga ayat o biag ko patyen. Kukwata amin narabi iken kanito, na namin tangarot tidiro ni karayo. Na namin tangarot tidiro ni karayo.
ayan ngayon imnas pinutar ko daytoy akanta naisagot ko ken ka ita tinapaya daytoy adakulam tinagibi tinaumdia musika inaladat man itinasgen narayray anam nama sinibugag daytoy iti ayan tungo adiag patinggan ngarod bay ang makantaan kaita tadaytoy ti sagot ko ken ka nanumuwa sunata napno tinamnama narayray ken nabunga asir mata dayta puso ilinasambit asamiwen agakibing ti saningin aring eng daytoy kutiben bayam nga aglipyas ta puso itinapumbi adayen amang rurus di sumangbay apagapaman asalemsen wano pa'y awan sagot ko ken ka amang sulit panang baybay at ken ka palubusan nagket bayan akantaan ka naisut isagot ko ken ka ngarud bay ang makantaan ka ita tadaytoy ti sagot ko ken ka nanumuwa sunata napno tinamnama narayray ken nabunga asir mata palubusan naket bayan akantaan ka daisut isagot ko ken ka daisut isagot ko ken ka daisut isagot ko ken ka at talaga tigapuna panagrigat ken panagsagaba ikinarigat ken kinanamay
iti balaygi ken panakapaay gapukatit kinariga ti panagbiag panagin na dayo panakigasanggasat ikinarukup ken panagkalipat gaput deret narugso alasan adu ketado dagiti marakrak a pamilya piman dagsanggasat gaput narasi nga ayan-ayat ket panakapaay iinda masagrap madami nagiting nagasat a pamilya inda nagragsak gabut kinasuri ni ayan-ayat ket balaygi nagunod da aso papa gapukadi